Okrenimo ruke naše prema našem blaženom Alojziju Stepincu, koji ima pouzdanje u svoje Gospodine, imamo ga i mi kao i on. I okrenimo ruke prema svetom Ivanu Pavlu II, koji je na ovome polju na Hipodromu prije 29 godina blagoslovio ovaj narod. Okrenimo ruke našoj Majci Nebeskoj, našoj Gospi od kamenitih vrata. Prije samo nekoliko tjedana, nekoliko dana, naši biskupi su posvetili naš narod i našu domovinu presvetom srcu Isusovu. Ovdje vidim puno srca, 500 000 srca. Svatko ima srce. To je središte, to je mjesto odluke i mjesto saveza i susreta s Bogom. Kad je Božji narod ušao u obećanu zemlju, Jošua, njihov voditelj, njihov vođa, je tražio od njih da odluče kome će služiti. I on je za sebe proglasio, za sebe je rekao nešto što ćemo mi danas ovdje proglasiti za sebe. Ja i moj dom služit će Bogu. Možemo zajedno. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Još jednom ćemo proročki to proglasiti sa ovog mjesta. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Amen. Amen. Hvala dragom Petru Buljanu. Poznajete ga, Božja pobjeda. Hvala dragi Petre na ovim riječima. A sada vidimo vaše ruke. Držimo ih dalje prema nebu okrenute. I da čujemo jako kako pjevamo našem Bogu. Neću izdati ja Boga nikada, neću gasit sunce koje seba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se boriš za mene. Neću izdati ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se boriš za mene. Neću izdati ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja.